Dame i gospodo, dragi prijatelji, ja ću da dodam i dragi Srbi. Nisam se pripremao za ovaj naučni skup nešto posebno, ali sam opterećen položajem srpskog naroda kroz istoriju i njegove ukupne kulture. Pa mi je prilika da i vas sve pitam. Domet ovih naših priča je vrlo kratko. Učesnici su vremešni nešto malo manje od mene. Dakle, kada bi bilo ovde mladosti, onda bi mogli da govorimo i kada bi se ove naše priče prelile van ovih zidina, onda bi to bio pun pogodak. Ovako, da bi se to izmenilo, moja sugestija je da uđemo u narod, da se ovakve priče prenesu, tribine prenesu u moju Župu, u moj Kruševac, u Suboticu, među običan svet. Zbog čega sam ovo rekao? Neki dan sam imao priliku sa mojim prijateljem da gostujem u Aleksandrovcu i Kruševcu i pred tim prepunim salama, do duše nevelikih, gabarita, ali dupke popunjene, ljudi su bili spremni da slušaju i preko 2 sata naša izlaganja. Ne zato što oni to ne znaju, nego što imaju veoma retke prilike da čuju nešto što im se servira ili ono što je mogu da čuju iz mass medija. Ajde da vas pitam, ne mogu da gledam u ove moje papire, zato što je bolje ovako da vam kažem. Šta u srpstvu danas nije ugroženo? Da li je to samo ćirilica? Ja sam pre nekoliko godina pogođen falsifikatima u historiografiji pokrenuo bio to stidljivo neku ideju da organizujemo i društvo za zaštitu srpske istorije. Nismo imali dovoljno snage, nismo imali dovoljno materijalnih sredstava, bilo je dovoljno kadrova, imamo umnih ljudi i kad sam već pomenuo istoričare i historiografe, ko danas od istoričara razmišlja o srpskoj istoriji, pogotovo posle serijala na RTS-u prvog programa, gde je 100 godina početka Prvog svjetskog rata krajnje bledo prikazano. Toliko površno da je prosto, izvinjavam se, sramotno. I one moje kolege koje su gore u Centru za strategijske istraživanja apsolutno nisu pogodile temu. Ako je ugrožena istorija, a kroz to govorim ugroženo je pismo, ugrožena je kultura, ugroženo je sve. Šta nije, šta da vam, zar ima smisla da li mislim da ja govorim o zavetu, dakle čuvajmo jezik, čuvajmo pismo, neka nam poruše objekat, neka poruše put, napravit ćemo to, ali ako izgubimo jezik, ako izgubimo veru, dakle izgubili smo sve. Upravo zbog toga prilika je, zahvaljujem se, prilika je da uđemo u narod. Prilika je, dakle, Beograd jeste centar svega i svačega. Prilika je da tom narodu, dakle, da se smogne snage da se o ovome progovori. O ovoj tematici koju ja sada govorim, a inače imao sam nedaće, pošto sam ja i vojnik po struci bio, a i završio sam filozofski fakultet, moj profesor je veoma ga volim, veoma uvažen, volim sam da slušam predavanja, bio mi je uzor akademik Vasilije Krestić. Dakle, nailazio sam kroz karijeru na brojne prepreke, pokretao sam brojna pitanja. Šta ako vam kažem da je istorija ugrožena i da je u programu Vojne akademije istorija srpskog naroda do 804. obrađena na 10 redova, da je prvi srpski i drugi srpski ustanak obrađene na 2 strane, da je prvi svetski rat obrađen na 5-6 strana, šta onda da vam kažem? Kad sam sticajem okolnosti, molim? 7 ofenziva, onda ste... Da, ne, ovo da vam kažem. Pa budući da sam bio šef katedre, pokrenuo sam inicijativu, što mi je veoma zamereno da se izmeni program, nastavni plan i program za pregled vojne istorije. Uspeo sam u tome. Uneo sam jednu od bolnih tema srpskog naroda, genocid nad Srbima kroz istoriju ratova. I onda jednog slušalca u Komando-štabnoj akademiji, rodom iz Knina, završio gimnaziju, Vojno-tehničku akademiju u Zagrebu, kakva sreća, dobio je pitanje, dakle, genocid na teritoriji NDH 41-45.
momak ili major koji nije čuo za Jasenovac. I ja sam se zarekao da ne može da završi Komando-štabnu akademiju dok sve ne nauči o temi stradanje genocida nad Srbima. I to mu je, dakle, mimo one kombinacije koje je imao, to mu je bilo obavezno pitanje. I moram da vam kažem da je savladao to. Sad, nisam osvetoljubit. Volim sve ljude na svetu. Srbi su najbolji narod, najlepši narod. I u Župi sam rekao, šta vama smeta, pošto sam ja iz Župe, šta vama smeta da jedni o drugima lepo govorite, da jedni o drugima lepo pričate, da se radujete uspesima tuđim kao i svojim. Šta vama fali, neka nam to bude nacionalni program. Šta vama fali da pišete, rekao sam i ćirilicom. Šta fali vama da ponovo učite pesme Petkosovskog, Kosovskog i Pokosovskog boja, a ja ih znam. Dragi moji, dakle, kad bi, završit ću tako, Zapad, NATO pakt, katolici i protestanti imaju cilj, dakle program i cilj, a za realizaciju tog programa apsolutno se nigde ne žure. Oni imaju svo vreme ispred sebe. Kada idu prema srpskim teritorijama i Balkanu i kada pošalju glasnogovornike koji kaže pre proglašenja tamo tzv. Neke republike, on nam ovdje drugi čovjek foreign office-a da računamo na to da će biti Kosovo nezavisno. I onda sam u razgovoru u TV emisiji RTS prvi program sa profesorom političkih nauka, da pomenem Ivanom Viskovićem, dakle rekao da sam ja takav gaf napravio, bilo bi razumljivo, ali kažem nema šanse. Dakle, to je program Zapada i ta osoba nije smela da nastavi posledu dalje Srbije. Šta ja ovo govorim? Da li je Srbija u kolonijalnom, polukolonijalnom odnosu, da li ima pravo da odlučuje o bilo čemu što se njenog naroda tiče, ne znam. Ali Zapad kad dolazi, on dolazi, a iza sebe ima stotine eksperata, ovo govorim kroz geopolitiku, kroz vojnu strategiju, dakle imao sam prilike da to interpretiram, dakle do nijanse, do perfekcije razrađuju kako šta treba da realizuju. I onaj eksponent, on dolazi sa već razrađenim modalitetima, pa ako ne dobije najpovoljnije rešenje, pomera za neko drugo vreme. Naši političari ne pominje nikoga, ni onaj sa belegom u glavi, koji ode u Brisel pa promeni dokumenta Skupštine, a pri tome nema elementarna, ako ima, onda ih ne pokazuje, niti nacionalno osjećanja, niti šta znači državotvorni interes. Dakle, naši političari kreću u pregovore sa eventualno svojim nekim znanjem ili sa mogućom pripremom od 2-3 dana ili 2-3 sata optimalno, pa kada iđu na protivnika koji sve živo zna, onda je u velikoj nemilosti. Dakle, suština je u ovome. Sve naše naučne institucije, od Akademije nauka, od fakulteta, ne znam da li ima više neki nacionalni predmet i program da je prepoznatljivo tamo, da li su nacionalni istorijski instituti, da li proučavaju istoriju srpskog naroda, da li su otkrili crne mrlje, crne tačke u istoriji srpskog naroda, a pogledajte, držao sam nastavu američkim oficirima koji su, evo i Rajić je bio, držao je i on jedan dan, dakle, koji su tražili 120 sati istorije, vojne istorije srpskog naroda. Momak koji je došao, Michael, na sebi ima ovde, ja mislim, 50-ak nekih odlikovanja. Metodologija rada je bila, započnemo u 8, završavamo u 13:30 bez pauze. Sve vreme je držao jednu tašu, verovatno je imao mogućnost tehniku da snima, pa ja kažem, Michael, da izvuci te aparate gore, stiker, ovo što ja govorim, to je neoboriva istina, tako dalje.
Mislio sam da ga prevedem u pravoslavlje, nisam ušao u to. Pazite, on je došao kad smo u slobodnoj komunikaciji, kad je trebao da malo se kontrolišemo šta smo naučili, on je znao sve sporne momente iz istorije Srba sa Bugarima, Mađarima, Crnogorcima, Hrvatima, dakle, neverovatno. I onda kad sam mu pokazao knjigu o stradanju Srba u Srbiji od 14. do 18. pa kad smo listali ta dokumenta, on kaže, pa ovo je genocid. Pa kad jeste genocid? I kažem, kako niste naučili to i tako dalje. Dakle, ideja mi je da kad bi imali bar 10, bar 20 ljudi koji se bave istorijom, dakle, pisma, jezika, kad bi se bavili vojnom istorijom, kad bi se bavili, dakle, svime i svačima za sva sporna pitanja, onda bi naš političar vrlo lako mogao da dobije relevantne informacije i da nastupa u veđu. Dragi moji, Srbi su u celini ugroženi, njegova teritorija se otima, njegova teritorija se cepa, na teritoriji Srbije deluju neke nevladine organizacije, zvanične političke partije, a slobodan sam da kažem da nijedna od njih nema u programima državotvornih i nacionalnih interes Srbije i srpskog naroda. Prema tome, za ovaj skup, da dodam i to, moj doktorat je bio jedan, pošto sam prvi morao da konvertiram i da stavim u korice, je štampan oko Jugoslavije 41-43 do Avnoja. Tada su, dakle, pismo bilo ćirilično, vrlo mali broj listova na ćirilici, a ogroman broj ili dominantan broj na latinici. Napravit ću kvantitativni i kvalitativni sadržaj i analizu i tako dalje i kako, šta je treba se piše. U Crnoj Gori jedinice NOF-a su pisale, dakle imaju 8 listova, svi su na ćirilici, 2029. oni i ne znaju da postoji ćirilica. Tuga jedna od svega toga. Dragi moji, dakle, nepripremljen, ali ovako gnevan što u Srbiji ništa nikako nacionalno krene, nadam se da će da se prelije ovo iz ovih zidina i da malo krenemo u neku ofazivu. Zahvaljujem se. Hvala, bilo je profesor Milorad Pršiću. Ja bih samo, ako mogu malo da ga upoznam sa radom našeg udruženja, mi smo